Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ko wonir ɗon e nder aduna Allah on haray e yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata tagguɗo en neminen ɗi nemaji mawɗi arsikuɗo en wongol en julɓe nema ɓurɗo mawnude ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴorto jiyangel e hoore ndiɗo leydi eɗen juula e rasul gasi inchalrahman no wiruɗen noon haray yewtere men nden hinde yiilo faade e rentingol jokkugol alyahuda e annasara tentinima noon telemma e ko wiyete kon 24 et 31 décembre haray musidɓe julɓe tedduɓe yen gelo wonde makkaɗo diina meɗen l'islam ko diina ka Allah subhanahu wa ta'ala addani tagge fu gungu dendanangal diina ka tawata kadi hika memi coɓɓuli gurnan ɗan fop majjan ala ka diina kan acciri masalan tele masengo ka welo weloji ka feetoji l'islam no andi fi feeto no andi fi welo welo no yewti fi muɗum haray no tabintinnani en ɓanginani en 24 et 31 décembre waɗugol feeto olide welo welo e ɗum ɗon wonandi julɗo ko waɗugol hunde hawninde nde fi muɗum hurɓini ko waɗɗinta bakkatuji molanaɗi ko wawata wonde sabu wurin ka neɗɗanke on wawa yaltude e diina kan e diina l'islam on fayda on tigi wonta kefeero ko ɗum waɗi si ɗe rentina e musidɓe meɗen julɓe ɓen kala kaɓe woni e nder adna Allah on ɓattagol ɗin feetoji ma ɗum waɗugol ɗin fetji ɗum ko hunde hawnide hurɓinide ko waɗi noon e yimɓe ɓen no natude e hunde nde ɓe anda farin fansin mayre nde ɓe anda ko nde honɗum ko fi honɗum ko foti julɗo kala ko o wawata natude kala ko o watta hara himo andi koye honɗum o naati sabu ko ɗum ɗon woni dendanangal giiteeli lette ɓurɗe muusude ɗe Allah subhanahu wa ta'ala marani heferaɓe ñande darngal e giiteeli yiite jahannama ɗin fop ko yiite no toon no wiye sagara ko ngem ɓuri hurɓinade ko ngem ɓuri muusude ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala e kala bewɗo ha bewre nden feƴƴintini bewre nden Allah subhanahu wa ta'ala wiya on tigi sa uslihi sakara minada mo sakara jonnon addoyteɓe e ngen yiite addoyteɓe e ɗen lette ɗon e malaikaɓe ayninaɓe ɗon ɓen ɓe landotoɓe qalu ma salakakum fi sakar ene onon ko honɗum bonnuɗon ha tawi bonnere mon nden feƴƴinadede hutama ma ɗum lada ma ɗum sa'ir tawi onon ko sagara ɗo arɗon sagara ɗo no hurɓiniɗo moƴƴa menen ko menen ayninaɗo kono ɗo ɗeɗo lette ngeɗo yiite no muusi ha feƴƴiti kerol minen humpa ko addi on ɗo ɓe wolana hoore maɓɓe ko addi ɓe sagara kon hino jeeya e ko addi ɓe yiite sagara nden ko ɓeynata wa kunna nakhudu ma al khaidina hari mbeɗen jumpida e jumpoɓe kono ɗum firti ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore maɗa ka gurdam maɓɓe aduna ɓe suɓata ka ɓe yaha ɓe suɓata ko ɓe waɗa ɓe suɓata ko ɓe gera ko fewnditi wo ko ɗum ɓe jokkata siyam 24 on hewti ɓe ñowana e 24 ɓe prépare ɓe yaha ɓe siko plage ɓe yaha siko boîte ɓe yaha kala ka yahete ɓe yahay 31 on hewti ɓe jumpay tum ɓe yaha ɓe yaada yaadoɓe wa kunna nakhudu ma al khaidin ɗum hino jeeya e ko naadi ɓe bimana ɗe lette wiyeteɗe sagara
wana julɗo on wonu tun jokkowo piiji yahowo e piiji ɗi tata o mijitantako o taskotako kondu wiyete 24 ko homɓe sinki 24 ko fiyon ɗum 24 e 31 sinkira ko hitade homɓe ko mahi ɗum e hoore honɗum foti hara ɗum ɗo fuu tawa neɗɗanke on o taskoto tamo andi par ce que alqur'an o wi wala taqfu ma laysa laka bi ilm wata a daro e waɗugol hunde nde tawata a alanande gandal fanangal ngal ɗo ko gandal ko sharia on yewti e mum kon yarliɗa hani wadde yarliɗa duwa yaade ton yarliɗa duwa ño'ande ton komɓe sinki ɗum est ce que ko moƴƴere woni ɗum ka ko bakkatu siko bakkatu ñano ka ko tosoko ɗiɗo piiji fof neɗɗo julɗo on no hani taskade on daara ha moƴƴa so wawa wadde hunde ma so wawa natude hunde ko waɗi noon o 24 e 31 décembre ko homɓe sinki ɗum ko yimɓe ɓe tawata ɓurɓe añude diina kan ɓurɓe majjude feddeji ɗiɗi ɓurɗi bonde e feddeji ɗin ɗi fof majji de Allah subhanahu wa ta'ala tabintinnani keferaku wi ɓen ɗon on ko ɓe heeferaɓe Allah daali inna alladina kafaru no ɓe yimɓe heeferaɓe nuktatayn 2 points c'est à dire site Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i no ɓen heeferaɓe ɓen way wasi goɗɗo wiyay ene Allah ko homɓe woni heeferaɓe ɓen Allah daali min ahlil kitab immorde ɓe yimɓe okkaɓe gande defte ɗum woni alyahuda e annasara ko ɗum wiyete juif et chrétien min ahlil kitab wal mushrikina kañum e yimɓe shirkoɓe ɓe yimɓe rewoɓe yiite rewa kaaƴe rewa malaikaɓe rewa koode rewa kala ko rewi harana Allah subhanahu wa ta'ala Allah daari ɓeeɗo ɓe fof maɓɓe finaari jahannam hiɓe ka nder yiite jahannama khalidina fiha ko luttinteɓe ka nder yiite ton ulaika hum sharrul bariya ko ɓeeɗo ɓuri bonde e kala ko jindi e hoore leydi nin ɗo ɓay albariyatu min albar ko wiyete albariya c'est-à-dire c'est le terrestre c'est-à-dire ko jordiyanke kala ko jindi e hoore leydi nin ɗo woni fintori woni yaare woni sarde kombawal woni bombe atomique Allah daali ko ɓuri bonde e ko jindi e hoore leydi nin ɗo ko alyahuda e annasara e mushrikina en ko ɓeeɗo ɓuri bonde jonnon ɓeɓe Allah subhanahu wa ta'ala wiɗo ahlul kitab yimɓe gande defte yani ko woɓɓe ɓen ko wiyete chrétien ɓe ɓen ko ɓen woni ko sinki ko wiyete ko feeto 24 e 31 décembre ko ɗum ɓe faandi e 24 julɗo on daara so tawi mo duwa yaade ɗum simo duwa wattodade e ɓee ko honɗum ɓe faandi e 24 ko ɓe faandi e 24 ko wiwgol maɓɓe wondema annabi isa alayhi salam ko ñande 24 décembre woni ko jibina ko ma ɓe waɗa welo ɓe waɗa anniversaire ɓe waɗa feeto jibinede annabajo mo ɓe wi on ko annabajo maɓɓe on jonnon ko diina ɓe moƴƴini diina ɓe mahi ɓe dambi annabajo Allah subhanahu wa ta'ala diina wiyete kalo christianisme chrétien yagal bi mana ko kan diina ko honɗum no woni farin fansin kan diina ko mahika e hoore fenande moolanande ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daari wa man azlamu mimman iftara ala allahi alkadiba no woodi toñuɗo ha masalan taƴuɗo juuɗe yimɓe e sunnuɗo cuuɗi yanuɗo e yumma mum piwɗo nen mum e bam mum ɓeɗo fof ko toñuɓe ni kono Allah daali ala neɗɗo toñuɗo mo toñe mum ha hewti on neɗɗo fefindiɗo e dow Allah fenande nden wa huwa yud'a ila l'islam ta mo nodda faade ko wiyete diina kon fenande alkadiba nde Allah subhanahu wa ta'ala faandi e oɗo aya on nden fenande ɗon ko fenande nde ɓe sinkiri kaɗo diina maɓɓe wiyete ka catholique yagal ma chrétien yagal ko honɗum ɓe wi diina maɓɓe kam masalan ko wiwgol maɓɓe wondema annabi isa alayhi salam ko diina mahika e dow wondema kamɓe Allah ɓe ɓen ko ɓe tato ka maɓɓe diina mahika e dow Allah ɓe ɓen ko ɓe tato ka maɓɓe kamɓe ko le père le fils et le saint esprit bi mana ɓe wi'i wondema annabi isa alayhi salam ko o ɓiɗɗo Allah ko babajo mo mari ɓiɗɗo sabu ko marɗo ɓiɗɗo wiyete baba le père le fils ko ɓe fandi le fils ko annabi isa alayhi salam
wonde makko on ɗo woni ɓiɗɗo Allah on ko ɗum woni e konngol maɓɓe ngol ɓe haali. Donc et le Saint-Esprit kañum ko ɓeynata ruhu laaɓuɗo ko wiyete ruhul qudus. ɗiɗo piiji tati noon ko piiji ɓurɗi bonde par ce que Saint-Esprit on ko ɗum ɓe sakkori annabaako e nulu nelaaɗo meɗen ngu Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam. ko annabi Isa alayhi salam yeetinooɓe wondema annabaajo aray ɓaawo makko on hino wi'e Ahmad, ɓe wi'i wondema hii ko goonga annabi Isa weltinirnoɓe argol goɗɗum ɓaawo maɓɓe, kono ɓe yeddi ɓe innina Mouhammad few ɓe inni ko le Saint-Esprit. ande annabi Isa yiwa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, miɗo weltinira on argol nelaaɗo simi feƴƴi on no wi'e Ahmad, ɓe inni ko annabi Isa wino ara e ɓaawo makko kon ko wiyete kon Saint-Esprit. joni noon diina maɓɓe kan koye ɗiɗo piiji tati baasi ko ɗum wiya toon si ɓe mema tiinde ɗen ɓe mema balaje ɗen ɗiɗi ɓenna le Père, le Fils et le Saint-Esprit. joni noon diina mahi kaɓe mahi e hoore wiigol allaɓe ɓen ko ɓe tato ko honɗum ɓanni julɗo e waɗugol anniversaire feeto welto kan fi wiwgol ko anniversaire ko feeto jibinede annabaajo moɓe sinciri kan diina fenande ha diina keferako. ɗum hino hawnani julɗo kono si tawno haramo anduno kono ko ɓuri yurmude kon ko ɓuri hewdande julɓe ɓen ɓattaki bindi ɓattaki qur'ana ɓattaki peewal ko luttiri e diina mum kanko inne den kañe iwdini sina ɗum nu julɗo faamuɗo ɓattotano ko ɗum ɗo. joni noon e on annabi Isa alayhi salam Jésus mo ɓe wi on ko annabajo maɓɓe on ko en jibina le 24 décembre tawi hiɓe wowli ngol konngol tawo wiwgol wondema Allah subahana taala no mari ɓiɗɗo tawo ko konngol ngol Allah subahana taala añi ha feƴƴiti keerol ngol sabu muɗum ñande wopinta lancugol adna Allah o nde wotere ɓay ko ɗum Allah subahana taala daali ka suratu Maryam takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Allah daali no ɓatto ka kammuli ɗin jeeɗɗi seeko yanayi hoore yimɓe ɓen leydi ndin seeko ndi munna yimɓe ɓen nde wotere pelle ɗen irto ara lanna yimɓe ɓen nde wotere sabu ngol konngol ngol ɓe wooli konngol hongol wi'ugol maɓɓe Allah subahana taala no mari ɓiɗɗo. joni noon ko ɓeeɗo chrétien ɓe wiwɓe Allah no mari ɓiɗɗo ngol konngol huɗangol ñiddugol wi kadi wondema Saint-Esprit on ko Allah kan kadi ko reweteɗo wiwgol kadi Isa alayhi salam kan kadi ko Allah ko reweteɗo sifa ɗiɗo piiji fof muɗum ko ɓeeɗo sinci ko wiyete 24 et 31 décembre. joni noon ndaare ɗum gonno diina maɓɓe kan konno ɓe sinciri ka e yirtagol kañum kadi wiya ɓe o annabajo mo ɓe dambitori e muɗum hiɓe tooñi mo tooñi nene makko tuukiri nene makko jeeno jina ha gasa nene Maryam alayhi salam kamɓe ahlul kitab alyahudankeɓe ɓen heɓe wi'i wondema e honno wiyete nene Maryama alayhi salam wondema nene Maryama on ɗon kanko kadi bimana ko debbo jeenuɗo ɓe wi ko jeenuɗo jeenu par ce que e honno wiyete annabi Isa alayhi salam ɓeyni ko fattujo ala baba par ce que hari nene Maryama hari o dewgal humama hakkude makko e goɗɗo kono ɓe wondal taw hari ɓe fi fiançailles ɓe memodirali taw fes si Allah subahana taala waɗi e annabi Isa alayhi salam ka nder reedu nene Maryama jibini annabi Isa o woni bima'ana neɗɗo mo ala baba tawi ko Allah yiɗiri yo wonir ɗon naafi o jeenu kanko nene Maryama alayhi salam kono kamɓe ahlul kitab ɓeyni debbo o jeenu ko ɗum waɗi si Allah subahana taala limti piiji ɓurɗi hawnade ko waddimo hakkude makko e ahlul kitabi en yimɓe alyahuda e annasara no Allah subahana taala sifori noon ka suratul nisa mo sifi ɗon ɓurɗi mawde waddiɗo ɓe naaɗi noon tun kono iwi ka Allah subahana taala daali ɗon fa bima naqdihim mithaqahum wa qatlihim al-anbiya bighayri al-haqq wa qawluhum qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alayha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala daali jettem ɓay tan on juuta ha
ngala datude e ayje den fo sharha e moƴƴa Allah subhanahu wa ta'ala dali wa bi kufrihim sabu kefera ko mabbe ngon kambe halul kitab al yahuda e an-nasara wa qawlihim e ko be wi ko ala maryama e do maryama buhnan fenade aziman molanade den fenade molanade so yey tafsir kala tafsir mo yawdo nge mudum ko wiigol mabbe wondema nene maryama jeenu wondema annabi isa ko fattujo donc dingol kongol ko kongol hawningol hulbiningol Allah subhanahu wa ta'ala yewti don kanyum kadi yeso seeda Allah dali wa qawlihim inna qatalna al-masiha عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ناجد نقول لنك جمانا كسورة النساء الله سبحانه وتعالى وداري eko be wi kon kadi o wi no jeya eko waddilan e al yahuda e an-nasara ahlul kitab en wi ugol mabbe wondema be wari Isa biddo Maryama on odon elaado Allah subhanahu wa ta'ala odo annabajo ko hojo burdo teddude denangal annababe bani Israila ben fo bani Israila annababe mabbe fo be bali wa Isa mo Allah subhanahu wa ta'ala yidi teddini wadi mande mudum Allah dali inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin wa qala lahu kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala dali misal Isa ka Allah no wa misal Adam ko eleydi tun wata gimo inni wono woni oda nene ala baba ala oda nene no wodi kono baba ala ko mujiza ko o mande Allah kanko Isa alayhi salam kanko di ko sin jonnon on koho mo Allah subhanahu wa ta'ala yidi teddini wiugol mabbe Allah aynay daro ha be nanga on haga sa be fempamo be lettamo be waramo Allah wi ko be wi dum non kon kadi welali mo dum non kadi ko kefera ko non jonnon o 24 décembre 31 décembre ko dina mahika e hore dum don on fempugol gol bimana leggal ka o fempa don ko ngal wiete français la croix jonnon e fempugol ko wiete crucifixion jonnon fempa don ko do wiete le crucifié bimana fempa don joni non e dina yaltuka e nder on fempale on programme mabbe non ko do wiete le christianisme jonnon jokkudo kan dina ko wiete le chrétien jonnon ko ben don non wi wondema fuddagol kan don dina mabbe fenande haka be fefindi be inni Allah ko tato be inni be fempi o ko ho teddudo be bortima o laabi pos be hersinimo be fempimo fuddagol kan dina don ko le 24 décembre jibinede on annabajo mabbe jonnon ko kefera ko nyiddungu woni ko woni ngom feeto jonnon ronkugol andugol dum juldon ma andugol makko dum e bewgol makko e kefera ko makko e yeddugol makko Allah subhanahu wa ta'ala saldon dinno ko Allah yamiri kon ko dum naadata juldon e nyoangol 24 décembre e yaltugol 24 décembre ya place ya kala ka yehi ko kefera ko laabungu posna ko battete non ko hunde ne Allah subhanahu wa ta'ala yida yarlaaki kon hino do ko buri wurbinaade kon ayay do mawbe ben no ana jiwbe mabbe men tini defendane tini defet sifa dum do nyo ana be dum ha gasa be immobe yaha e ngun keferako Allah subhanahu wa ta'ala hadiyen jokkugol al yahuda e an-nasara e di fetoji mabbe di programme ji mabbe kala do yahudo e dum haray Allah subhanahu wa ta'ala ittimo e programme julbe ben wattimo e programme mabbe kambe ben heferabe hudabe Allah subhanahu wa ta'ala dali ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الله سبحانه وتعالى ذلك أنو يقول نمبه وتنجكت اليهود والنصارى ويلدي جوكم كو بواتا ودون كو بواتا توتم بهاجو جماع ببروغرام جماع الله سبحانه وتعالى ذلك يوغا إماع بكو ويلدي يوغا الله ذلك ومن يتولهم منكم فإنه منهم كلا إمودون jokkudobe tawtudobe e programme ji mabbe din Allah dali haray Allah jetti on tigi wattidi e mabbe kala yahudo fête 24 et 31 décembre o yehi e dum siko place o yehi siko boîte kala ko o yalti o yehi e mudum so arti o yaru ka église taw yaru de ka julirde sabu Allah wi'i
o wattimo e maɓɓe wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah subhanahu wa ta'ala dali kala tawtuɗo ɓe e moɗon haray Allah subhanahu wa ta'ala wattimo e maɓɓe. ɗum ko hunde hawnide hurɓininde hande julɓe ɓen kertike kala naamuji l'islam e naamuji maɓɓe moƴƴiɗi ɓe wuuri e muɗum nde tawata l'islam noon no jaɓiɗi no weltoriɗi ɓe jokki alyahuda e annasara ɓe jokkiɓe ka coñci ɓe jokkiɓe ka miijo ɓe jokkiɓe ka yaadu ɓe jokkiɓe ka gimi e ka gami ɓe jokkiɓe kala ko ɓe waɗi hande no fanɗi ɓiɗɗo pullo fuuta ɓiɗɗo julɗo e nder adna Allah mo tata hara waɗata anniversaire firtima noon ɓe wonirɓe tenen kam wonirɗon toon ɗen leyɗe ko heewi ko waɗay anniversaire taƴa gatore ɗum ko keferaku noon ɗum yiida yaada e l'islam barɗe maɗen ɗoytiki a fokkiti laakara ɗa dari ɗon e taƴugol gatore ɗum andiraka nelaɗo andiraka sahabaɓen andiraka julɓe moƴƴuɓe ɗum ko toon nokkoya ko toon ɗum yiya nokka a yiyay ɗo kala a yiyay ɗo hay mawɓe alajiɓe no wiya hande ko anniversaire pay kon alaji kaari ko ngara meɗen ewita toon ɗumanno ɓeymo ɓe yaha ɓe taƴoya gatore ɓe waɗa photo ji ɓe ɗumanno e julɓe ɓe ronki kañum ko weltora ronki ko waɗa si wona ñentingol alyahuda e annasara e kala programme ji maɓɓe coñci maɓɓe ko gootum miijo maɓɓe ko gootum golle maɓɓe ko gootum ɓe woni hunde wotere wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Donc ko nguɗo keferaku iblisaru ndu noon e ndu mari kala noone no ndu mbaɓɓirta yimɓe ay kadi woɓɓe gono wiya ko 24 décembre o woni fi catholique yagal ngal 31 on tawaka ɗum ɗon ko nouvelle an ko adna Allah on fof ko on ɗo 31 on heeɓi kaka 24 wi'a 25 26 27 28 ka hara on 31 ko ƴogaɗo nokku goo ko laawol gotol noon ko ɓeɓe 24 décembre woni joni noon fendane maɓɓe on fendane maɓɓe on ko fof ko groupe gotum ko hunde wotere fof ko keferaku wona ko julɗo duwa ɓattagol enen kadi ɓe mari ko weltotoɗen na fiye l'islam no harmini weltagol l'islam harmina yawgol excursion l'islam harmina yawgol restaurant l'islam harmina yawgol ka parc ji jani ka jardin ji jani waɗa barbecue l'islam harmina ɗin piiji no dagi hay place l'islam no dagini probléme on tun ko ɓay haray ka place ji a yey toon yimɓe no ɓorti no darori ni hana no wodi no place ji ka fi julɓe ɓen ka ɓe yaha ta ɓe ɓorni ɓornateri labandi ɓe ɗuman no haray ɗum fof no dagi na fi haray ɗum no harmi enen ka sabbo ɗen julde suumaye e julde donki fotten waɗen ataya waɗen barbecue juɗen tewu fijen randeɗenen visite yahen excursion yalta yahen ka jardin ji ino dagani en enen kadi ko men kon hanana fi ngu keferaku ngu Allah subhanahu wa ta'ala huuɗi waɗino bakkatu jaltina on tigi hay dina nadamo e dina keferaku hanana ɗum ɗo woni ko jokkuɗen donc ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe ɓen haani wattande hakkil muradu moƴƴuru e ɗi piiji ɗi jokkuɗen a yiyay noon iblisaru ndu mo kala no mari no mbaɓɓira usa tawi ɓe wi wonnema haray jawgol boite jaltugol 24 décembre haray no harmi joni ko watten tumbodiren ɗo waɗen ataya juɗen tew onon kadi on naati hiɗon e nder mum fus alda on e 24 décembre na ataya na juɗugol tew na fus ɓay ko keferaku ngul laami fewndo ɗo ɗum ɓe waɗi férié ñalaɗe ɗe gollata yimɓe ɓe yahata golle jama on no wawi ñallirte ka suudu naata e programme ji ko kon hara naata les programme ataya à l'occasion 24 décembre donc woɓɓe go wiyay ɗum 31 décembre kañum kadi wiya ɗo waɗen ataya tumbodiren ɗo ɗum ɗon fof mum ko e nder mum on wona ɗin piiji ko tertagol ɗi sortodira e majji fes wona namum men na jikku julɗo wona ko l'islam yamiri ɗum duwana duwa kañum anede tenue de fête ɗum duwanaka sorti duwanaka parc d'attraction duwaka hay pus kala julɓe naatuɓe ɗin piiji haray ɓe naati e keferako e misal won wala guine ɗo 95% julɓe ko 5% woni heferaɓe ko honno feeto 24 et 31 décembre wata dimbude saare nden si tawina julɓe ɓen tawti 5% wata dimbude saare kono koye ɗum yiyata sukaɓe julɓe no ƴetta motoji yaha warto waɗa accident ji lanca otoje yara beere yaha place football loƴo yaha unoyo si ɓe waɗi statistique fetije ɗen ɓe tawa 80% e barmuɓe ɓen e mayɓe ɓen
ko wiyeteɓe Ismaila ko wiyeteɓe Ibrahima ko wiyeteɓe Aïcha ko wiyeteɓe honno wiyete sifa ɗen inɗe ta ko inɗe julɓe ko heewi kon. Donc miɗo anndita ɗo ñande goo miɗo côté États-Unis d'Amérique eta gono toon goɗɗo go wi Oustaz ɓe nani wondem haray o 24 décembre haray ɗum ko haray waɗugol ɗum haray no harmi deka na feetoje men minni awa minen ɗo noon pay koye ɗo no wullude ɓe inni haray ma ɓe yalta men anndano ɓe waɗa ɗum minni min komi anndi haka sharia ko hino harmi awa joni haray Oustaz on newnana e men awa men adda sapewal ngal ɓe yiyangal minni ɗum ɗon fof ko kefera ko woturu noon awa ɗum ɗo anini men pay koye no wullude nare pono panare ko ɓay pay koye yiriɓe ɗum ɓe holli ko ɗum woni soobe ko ɗo asi pay koye no wullude si ɓe hollama law na culture maɓɓe na sagafa maɓɓe na namum maɓɓe na ko ɓe duwa jokkude wallahi ɓe jokkata ɓe wullata kadi ndaare ko ɓurata no waylude wayla pes si yahi leydi porto ɗo ko o neɗɗo mo Allah tagi wi pullo Fuuta e tawde le waylugol ngol mo wayli o nafata fuska perduɗa identité culturel maɗa o wo haray a wontata hay pus a nafata e hunde mi jonna misal ndaare ɓe pakistanais ɓe indiyaɓe julɓe kala ka ɓe yaari e nder adda Allah on jikkuji maɓɓe on e ñameteji maɓɓe ɗin e culture maɓɓe on haray hiɓe respecte ɓe teddini ko ɗum waɗi son ari wonowa London chirurgien ɓe ɓurɓe keldude ɓen fof ko kamɓe informaticien ɓe ɓurɓe keldude ɓen fof ko kamɓe ari ha fewndo ɗo maire London on ko goɗɗo e maɓɓe ko par ce que ɓe jaɓi hoore maɓɓe ɓe accepti hoore maɓɓe ɓe jaɓi culture maɓɓe on kono tuma goɗɗo sali taw hay hoore mum famintinno futtu famintinno ko toon heɓa famintinno mo kaw iwri toon ko yiite jahannama ɓe o acci ɓen ko laƴi fuuɓe hande kadi o wayli kanko e yay leydi porto o wayli luttuɓe ko woni Afrique fof ko komo ko tardu ɗum fuɗɗora nene mum e baa mum e soro mum e ngal mum fof o watti fuufala fuu o kanko on soobe joom hara sa woni toon duuɓi temedere ɓe anndi nde arɗa ko ɓe innuma ko naturalisation wona a nature maɓɓe ko toon tawɗa ɓe sa woni ɗon duuɓi temedere hiɗa anndi koye no wonirɗa toon toujours discrimination on no e kene hiɗa reemi donc a wontata ɓe aduna jaɓito accepte hoore ma jaɓa ko a ɓalejo ko africain ka pour le Fuuta ko a julɗo wona fiére e ɗum sabu kala ko on tigi neeɗi aduna ñande goo walto ka gabru makko so walike ka gabru makko mo deraseni mo jokki alyahuda e annasara ɓe gorko jombata gorko debbo jomba debbo nene e baba israɓe fof ɓorto ha laaɓa fubboda ta ko programme ɓen o jokki o waalo ka gabru makko haray nden ñande himo ninsi donc essentiellement ko ɗum ɗo Oustaz Taïbou mari ko yewta e téléma 5 24 et 31 décembre e weltani ke dendanangal heeɗiɓe en kala kaɓe woniri e nder adna Allah en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah andin en dina men kan o wurda en e makka nde mo ƴetta o ƴetta en e makka allahumma rabbi salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh on jenti en ɗo inchallah. Oustaz assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Hire jam. Min ko landal gotel mi jogii ɗo si mi ari ni wona o julde wagutuji ɗi ni e woɓɓe anaka misiddaji ni si ɓe ari ɓe tawi imamu no ka ruku fo yehi ka ruku ɓe ara ɗon e hara kamɓe kadi ɓe hawji ɓe hawta tum ɓe habbira e nde wotere peti ɓe yaha ka ruku ɗon kamɓe kadi direct woɓɓe wurin hara ha hewtare taw liñi saffawol ngol moƴƴa ɓe habbira ɗon ɓe tawta ɗon e imamu joni noon hara imlan jiɓi anndugol noon ɗon hara tawi hawri ɓe accari habbirago woto ngo par ce que ɓe duwa wadde habbirago harminirgo ngo après ɓe yahana kadi habbirago ka ruku mais kamɓe ko habbirago goto pe mi yiyata ɓe waɗa ɗon nen woɓe yarli ɗum noon haray no moƴƴi anda so tawi landal ngal sellirta noon si ɓe ari ko ɓe hawji o ko ɓe hawji ɓe waɗa takbiratul ihram o ha gasa si ɓe yaha ka ruku wami donc ko noon haniri par ce que takbiratul ihram on ko farilla ka nder julde comme wano ruku o woniri noon farilla on faami donc si ɓe ari ko ɓe hawji o ɓe waɗa ɓe habbira taw ha gasa noon ɓe wiya allahu akbar ɓe yaaka ruku ko noon haniri min ko fiika télégramme maɓɓe ɗa mi
ko non fala e ɓesdi kana nanda ko honno to hen dottinen darsuji maɓɓe ɗi e télégram gasi on no ɓen ɗon ɓen laawol kisal ɗon eɓe anndi ɓe yetton oustaz min ko question ji ɗiɗi raɓɓiɗi ɗum mi mari ɗon ko tawi tamon heɓi seeɗa aray question arano on question arano on ko yowiti e 31 on ɗo ñande mi nanno woɓɓe goo hino maka wondema wono ka hitande lanata ɗo ka ngeguji woɓɓe waɗa e promo quoi joni noon wo si a soodi sa acci ha ka promo waɗa ɗon hara prix on no jippi wo haray ɗum ɗon a participe e 31 on ma ɗum 24 on mana ɓe yanima ana wiya haray ko on question ɗon woni mi faltaki moƴƴam question an ɗimmo on o tawi wondema hiɗa ñawli neɗɗo wono misal ara ka won kamen toon on tigi won wono Madina joni noon a wi toon a ari ari wono Europe joni noon ala humpodirde e on tigi anda hon to o hoɗi hay honno yoɓirtamo ñamande par ce que ara ñamande ma kondenno e hoore ma salamu aleykum waleykum salam ok landal mon ala nanngal wonno après 24 décembre on promoji ɗi ɗum tawaka nder ton ɗum tawaka nder ton ɗum on tigi no wawi si ɓe tippini prix on tigi no wawi profitude sooda allah fof ala ɗum noon jeydaka e 24 et 31 décembre bonɗa kadi so tawi o ñawlike goɗɗo woni ko Europe woni ko nokku goo so majjodiri l'islamon no wi on tigi tefu fi on tigi ndara so tawi hawrodirayi e en cas so tawi hara o maayi so hawrodira e ɓiɗɗo makko gasowo mo ronude wawɗo hendade on haqqeɗon mais si ɗum fof heɓaki programme o majji few haray ko on tigi ƴettu berko o ñawlimo kon o ittanamo sadaka o jonna miskino o anni yo ittanimo ɗin ɗon sadaka joni noon si tawi noon e nder gurdal ɗan ɓe yiitidoyi oya haray ko yeetomo halla joganinoma kono ɓayi e majjodiri mi ittannoma sadaka so wi awa alhamdulillah so wi o woy ko mbuɗi makko ɗi gara ko on tigi ɗaɓɓitu mbuɗi makko ɗin jonnamo sadaka on ɗa wontanoyamo kanko on jaram allah waɗa onon ɗo kanjum dimo ñande wawan hoore men allahumma amin waaleykum salam nalat nam oustaz no jenti on ɗon salamu aleykum oustaz waleykum salam wa rahmatullahi haray min landallal ngal ko yowndiri e 31 on haray falano famude sa woni no hara goɗɗo yeyino ɗum participima no hara o andano joni noon Allah waɗi o andi travers heɗagol bayanaji karmo goɓɓe joni haray ko ɗum waɗɗimo hande kay wona hara o ni haray ko waɗɗimo ko tubugol ko wanno ɗum kon kono tubirte no fuɗɗori ɗum ko mako ɗon ɗon on tigi nin sa ko waɗanno ɗum kon on tigi toro Allah yo Allah yaafo ɗum o desida wattata hande ka so waɗi ɗum haray yo konto Allah accanimo taw ma ko fi ɗum ɗon hande kadi non jawna barka e ko non no blanda ok haray hande kas tawi on tigi no wuuri o nani ɗum ɗo haray mo wawi heyɗintinde o waɗa ka ɓernde makko dendanangal bakkato ko waɗayno kon fof o nin si o acciti o toro Allah yo Allah yaafomo lanni barakallah fi ko muɗitande keɓen ɗon assalamu aleykum wa rahmatullah ɓeɓe muɗitani ɗo numéro UK aleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah ok min haray on jarama on Bayaana ko waɗnan kon ɗo Allah kon joddi an haray landal angal hina ko yowite ko waaji ɗon kon ɗo ko wano fi affaire o wono juuloygol ni ɗen par exemple ko juulirde jumaje ɗen wono miye wono sonnaɓe woɓɓe ni ɗen si wono jumal gaynama juulede ɓe déplace to ko ɓe dari ɗon ɓe juula wono darde ɗiɗi e harana julde farilla wono sunna ni tunne julde ɗiɗi ɓe déplace o ɗon ɓe yaara e place go ma ɓe changeodira e yimɓe ɓe ɓe darodi ɗon kono min o min mi waɗata ɗum ɗon simi kayni julde juma o koye mi daro kadi place kam darno ɗon mi juula ɗon ne darɗe ɗiɗi heddiɗen ma darɗe nayyi kam mi heeɓi feere o haray ko landal ɗum ɗon mi faala ko non islam o wi ɗo gasi ko addi adi kon tawɗen darɗe ɗiɗi ɗon ma ɗum darɗe nayyi ko rawa tibbuuje ɗen ɗon anndi si fana heewi goɗɗo no waawi juulde darɗe ɗiɗi so juula fana on so salmini fana on o juula kadi darɗe ɗiɗi donc konti juma on on tigi juuli fana on wonaa fude noon darɗe ɗiɗi wowɗe ɗen hanay noon ko ɓuri labeede ko on tigi sottu ka o darii ɗon o juuli ko ɗum ɗo woni sunna on
o sotta mais hollali so sottal ɗon haray ko juuli kon jaɓatake ko woni hikma ɗum ɗon on andi leydi ndin ñandedal ngal leydi ndi wowlay Allah daali yawma idin tuhaddisu akhbaraha dañande ndi wowlay ko feƴƴi e hoore mayri kon jonnon so on tigi dari ke ɗo juuli darɗe ɗiɗi kaw dari ɗon o juuli darɗe ɗiɗi immoy to laakara wiya o dari no ɗo o juuli darɗe o dari no e hoore am ɗo o juuli darɗe ɗiɗi siko ɗa kañum kadi ɗa kadi wowlay o heɓay nokkeli buskoi kaw juuli e leydi nin ko seedi tan tomo ñandedal ngal haray ko déplace gol ngol ɓuri moƴƴude nan nam ok aw kamineke aɗa on jarama moƴƴe Allah waɗanga joni kawjama jarama salamu aleykum allahumma ko fi menen ɓe wonɓe gollirde télé ngaray usine ji ɓurɗi ɗi ngaray jeyɓe ɓen usine on hara ko heeferaɓe joni aray condition golleji maɓɓe ɗin ko ɓuri komɓe jaɓa tawn tigi juula enen no jeeya e janfagol fi ko ɓe wonma ko yoɓude suuɗagol juula ɗum no are no jeeya e janfa suuɗagol leer waɓutuji ɗin hara ɗa wawi suuɗade juula par ce que aren noon ɓe yamirayi on tigi juulu kaaray ko artugo ko suudu juula en gros nam on andi on siɓɓe men onon siɓɓe amen wonɓe ɗe leyɗe no windi ka sariya maɓɓe ka constitution maɓɓe wondema ko pays maɓɓe ɗin ko layi ko wiyete laïque ko pays mo tawata e programme ñawore ley ndin e administration on yowitake e hoore ko wiyete diina kon few ko ɗuwete laïque mais hino jaɓani mo kala citoyen jo wonɗo e nder leydi ndin kala ko on tigi gonɗini yo rewir Allah subhanahu wa taala yo jokku ko ɗuwete laïcité mais ɓaynon onon ɗo wertindi e haqqeji mon ɗin e droit ji mon ɗin on jaɓali andinde employé ɓe monɓe wondema ko on julɓe ɗon duwa ɗum ɗo e ɗum ɗo landa ɗon ɗin haqqeji mon law nder ka golle on faami sina ɗum accayno ɓe anday ɓe accordanoyno on tan fanɗuɗo ko juulo waktuji mon ɗi gollir ɓayna waktuji ɗin fof ko on wonata suba fana alansara futuro gueƴe fof hiɗon ka golle beru waktuji ɗi juulo toon ɗin ka golle beru on tan ɗo wallahi son négocie onon kadi o yalti on manifesti o landike on droit mon ɗon o wowli ko zamanu wiigol ko menen ni hefsinaki hande kadi gorko e gorko yalti wi ko menen ni meɗen jombidiri ko ɗum hatta julɗo kañum kadi wiya ko min ni miɗo mari haqqe waktuji an ɗin ka golle an on faami mais si tawi ɗum ɗon noon heɓaki haray ko on tigi suuɗoto wujja juula ɗon kan jamfa ɗon hika dagi ella fus ala ɗon haray on tigi jamfakimo on tigi haray hino dagi ɗon na jamfa wonon ɗum ɗon na fusnela satama ko maki so tawi goɗɗo hoyɗi ko hurɓini so fini koyo change position no waluri noon o toro Allah subhanahu wa taala yo Allah dandumo bone koye ɗon waɗata wonnale e goto kono na fus ɗon mais karamukoɓe noon harayno toon karamukoɓe spécialise ɓe e fiiɗin koyɗi e supa yo ɓe wolan ɓen ɗon na domaine amin allahumma amin namara min ni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal